Loin hi August ni som sang ni som ni paruk tho tran ni ania Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu te chibai kan bu ka cheu tun lain Foreign Contribution Regulation Act FCRA 1976 chu Central Sarkarin amend atum chungchanga dodalna anasaviau maya hemi chungchang hi social media lama po kan muna saviau rengani tun chuma po hian FCRA chungchanga Dr. Kima sang zualipa thuzia hi kan hriat na ti zau tu tan hian chiar ve don te ang FCRA chungchanga hian fui portu anomem ni Dr. Kima sang zualipa August ni ruksang ni somni paruka Mizoram Chief Minister Pulal Duoma Reverend John Raldo Sanga Chairman Mizoram kohhran hruai tu te committee Reverend Lal Mangaya General Secretary of Council of Churches in Mizoram le Union Home Minister Puamit sa meeting ro puizia le Union Home Minister in Palaite Alodon Sondan Special zia kha Zoram mi puima report an petoem nge an ka hupsak an nizok FCRA tunhuna kan boipui em hi Congress hun lai dan lo siam to Foreign Contribution Regulation Act FCRA 1976 chu NDA sarkar chuan amendment siam atuma FCRA lo chuan chan hi Pindere Gandhi lal lai emergency period hun lai dan siam ania sangkhazako somsari panga tanga sangkhazako somsari pasari chungkha India in Independence kan mu nuwa hun hreomber ani ome Indira Gandhi kha dictator ang mai na oma political opponent le journalist tam takte chu zela akhunga Mizo zinga po Maintenance of Internal Security Act MISA 1971 manghian zel bangjut po anlo omani FCRA origin emergency period chunga Prime Minister Indira Gandhi che dan chu khovel ram hrang hrangin an dema USA le UK phei chuan opposition ho tu te man kho man ni kha walau takin an demani foreign ram hrang hrang atangin Indira Gandhi chu dem a hlo tak ema wangle opposition then khate chu foreign atangin funding muwa ama pai thak tu man ni ti arina wangin foreign ram dangten India internal politics sa ain rol lo na turle political party ten foreign atanga funding mu khapnan hedan FCRA hi alo piang ta ani hedan hi emergency period laya Congress party dan siamani ti hi kan hriat angai ani FCRA hi amend thalo ni to thinem sangkhazakwa somriat pali Congress sarkar hun lai bukin hedan hi zawzo ka siam thatle ni in NGO te chuan Foreign Fund dong turin Ministry of Home Affairs ain register vek turati ania register NGO te chuan Foreign Fund an don te chu NGO in register velo te hena fund transfer khap ani sangni som Central Congress an sarkar lai bukin Foreign Contribution Regulation Act sangni som FCRA hi siam thale in mei ni khat sangni som pakhata man tran le ania he amendment ta hian mimalte pol tele company te hena ramdang atanga sumdon ludan khapna le enkol na te khauzo ka siam ania hei hian ram himna ram zalen na emo mipui van tlang ta na poi thei thil engeng tan po ramdang sum manani lo na na vengani Centrala NDA ron sarkar nu in FCRA mangdik lo an tamzia an muchuaka Muslim firfiak tele India sarkar policy do turin NGO then khatte chu foreign atanga sum funding andong thin ti te muchu alo nita a sang ni somni khan FCRA chu khauzo ka siamin Foreign Contribution Regulation Amendment Act sang hi somni alo piang le ta ani he act hian India rama non-governmental organization NGO poisa muthin te chungchanga dan athi khawle zuala New Delhi SBI bank account pakhat chau FCRA account atana man ngei turin atia poisa hi sem chhon le sub granting akhapa administrative expense limit chu za zela som nga tangin za zela som nia ati niam boka
office bearer te tan adar nei a phut bok hei hi national security tan apoi mo ani congress sarkar hun chung khan FCRA an dan siam hi implementation a an fail thaka dan palzu texem an ningai lowa Indiaram security tan thilpoi thaya po an en liam mai ni na langani centrala BJP non sarkar nuero chuan national security hi compromise thei anilawa FCRA mangsual tu te chu Hindu Muslim Buddhist Christian kherliam lovin dan bo chiate chu arong threm ta chat zel mai ani Ministry of Home Affairs Government of India chuan Foreign Contribution Regulation Act FCRA noi inziak lu dan bo chia NGO singni sangni zali somko pariat chu a license ati top saka NGO dang singkhat sanga zani som pani te chu unlicensed expire renew lo wangin ti top sak an ni bok FCRA noya NGO di club dan zom tha singkhat sangli zali somli pakwa anom mek bok ani Union Home Minister le Mizoram palai te inkom na kha awatha em centrala BJP ka ishuai NDA sarkar chuan Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sanghi somni paruk chu dan khauzok siam tumin monsoon session sanghi somni paruk nei meka hian pass at tuma FCRA Amendment Bill hi India rama Christian pol sang abik takin Roman Catholic te chuan an do dal na sa a FCRA license cancel sak te chuan rampo na tanga sum foreign fund an do na tanga an sakdam do in le school te chu sarkar hena thunun theile an thil nei te lak sak thei khopa thu nei na sang apeyang ti an hlau wangani chuti rualin central sarkar chon he dan hi sa kholam thlir sang lo le India ram himna ta na duan ani ti asoi thungani The Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang ni somni parukhi Mars ni somni panga sang ni somni paruk dai to khan Lok Sabha introduce alo ni to a state sanga Christian Paul te chuan central sarkar te dorin an du lo na lai point te po an lo thlen to ani Mizorama kohhran sang ero chuan tu na an khecha unge ka khelova August ni ruksang ni somni parukhan Chief Minister Pulal Duama ka ishuai na in Reverend John Raldo Sanga Chairman Mizoram kohhran shuai tu te committee MKHC Reverend Lal Mangaya General Secretary Council of Churches in Mizoram ten Union Home Minister Puamit Sa chuan huani Puamit Sa chuan Mizoram palai te yelodong song thalle a meeting a telve official pakhat phei chuan hetiang hian Union Home Minister in Paul dang a welcome hi kan hrengai lo ni ati hialani Union Home Minister chuan official tam takte nena Mizoram delegates te chu alodong songa Home Secretary Hluite Home Secretary Nilai tele dan shemi official te a ko telani Mizoram palai te chuan FCRA bill sang ni somni paruk chunga an point du lo te an soya heta langsa ber chu FCRA license manga foreign fund an mu atanga assets tam tak an lo siam to te chu sarkari na chu sak mai turan du lo ziale kohhran tamzok phei chuan FCRA renew an tum lo thu an hril bok ani Puamit Sa chuan Mizoram palai te hena thulomum lutuk main alo changa The proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 would not have retrospective effect Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang hi somni paruk rot suatura hian amma a thleng to te a huam don lo avaro puyem a chan dan chui tianghen soita ila hunkal to a FCRA sum hanga kohranin school biakin damdo in an lo din to te chu kan chu sak lawang cheu memorandum ma point dangero point by point sin ziak nge in kan lo chang cheu ati ani Indiaram state danga rally nei antumem Indiarama Christian tamna state Kerala Andhra Pradesh Nagaland Meghalaya ale adang tea properties nga berber Roman Catholic te chuan kongzo antum lem lova achan chu andu lo point te central sarkar nen an thlen to wangani voina hin langtlang takin kohhran hian thil ti sela member te hena foreign fund adon te puang sela Union Home Ministerin retrospective effect aum don lo ati chung po in
Mizoram kohhran te chau hian India rama kongzo an nei don ani Delhi Mizoram ayo kalpalai te hian Union Home Minister nena aning komna te hi Mizo mipui ma an puang to em Council of Churches Mizoram te hian meeting te kawin Central Sarkar nena indor na hi report an pem achan na chu pelo ti ani ole khati zong kha FCRA chungchanga thuziak dang kan mu Dr. Ke Masang Zolipa thuziak kanon chiar chu thei chu ni sela kan chiar zong zong te hi kan ngai dan ani khel lo ti min hria sak turin kan ge na chu hlir tu lengai thatu zong zong te zawai chunga lom thu kan soye